Rebecca Elizabeth w'emyaka 16 okurwa mu kyaro kya Mukonda omukampu ya Chaka ya kabiri nagira ngu akazarwa ateine burema kwonka kuyakize emyezi 9 nukwe kumutomera bakahendera bamushazireho kuguru. Ogu nagira ngu akatunga obuhwezi kurwa mu bitongore bitari bimwe na bimwe ebirimo RDC hamwe na UNHCR nabwe bwaheza bwahwaho nokwekurira ekitongore ekya Hai. DRC helped me with the crutches and the plastic legs. The aid got over. I suffered a lot, but I hear my neighbor saying organization called HI. Rebecca nagira ngu ekitongore kya Hai kikamuhwera kutunga obuhwezi kurga omu marwariro gatari gamwe na gamwe n'obuhwezi nko kumuhereza okuguru okwembejano okwari kutamburiraho obwahati. They give me a plastic leg. I was walking with the crutches, but now I'm no longer walking with the crutches. Ogu nagira ngu akaba natamburira habikoni biri kumushasha atari kubasa kukora emirimo kwonka hati nakora emirimo ye harimu nko kuhinga okweyerra okutaha amaizi n'endijo mingi. Obwa hati Rebecca nashoma ekibiina kya mukaga aishomero rya Bukere Primary School eriri kushangwa omukampu ya Chaka. After getting this leg, I can walk, I can fetch water, I can sweep, I can mop. Oguti wewenka hariho n'omusigazi outushangire omu kyaro kya Kakoni omugombora ya Nkanja nawe nagira ngu akaba ahengami orubaju okutandikira omu nyugunyu kwonka aba Hai bakamuha obuhwezi kandi hati abazaire be nibasiima Hai. Kanshashira haruguru y'omugongo nka haruguru yivuna haruguru amugongo natambura omazi okurira nduhire munonga. Omwana ogwo kunogira ngu HI teratahire omunshonga ze amagara ge gakabire gali kubi akuba kuyabire atambura ryaza kurenga akururo kuguru. Babura Nyamwiza arukora n'ekitongore kya Hai ajumirire emihondano yo mumaka egumizemu kuba ekizibu ahabana na munonga abeine oburema. Usanga umwana atacereberwa abana tibarakuza mu mashomero rero kandi kuba kigico mwana we no mugahamagara je cyo mucantara cyo abo kubato mwana go wena nayo ndobureberezi naro kumfaho kumtano wakugerageza n'abana bandi. Gasha kwa ahimbisibwe Gerald omurichegegwa.